Yes, nkubatangira ntekanza Tujarike Kitara TV amabara Julius Muhendo musajja omliso mwe hababa moli awempaka moto webale muno akutuhondera haliho kalihona omunyamasa zembaganize za bunyoro kagadi kibale akakumiro bulisa kiryandongo kikube buhoyi mama sindi na bulisa nywe nakwenda kubaramikyo nimbagamati mwebale muno kuba ni mutuhondera nabali munsi za heru kamunsi erimba harabu Saudi Arabia Qatar Jordani Dubai nywe nakwenda kubaramikyo nimbagamati mwebale muno kubaga ni mutuhondera Kitara TV omulingo gwembaganiza hona hali okalino gamanti leko taking time osole kuba no watchinga entekanze zaitu zino gwenda kuba nimba sima ningamati mwebale muno ninye mutufoire kine kituli kuruga ali twatandikire gwenda kuba sima nti mutuombekere from omako goire 2023 no mwaka guno muhyaka 2024 inde special nyikiza ku government happy new year omaka guno 2024 then nyikiza nkushimeho nkimanyire kuruga from myaka miezi nkena otaga mutakundora and of course abakusinga mukakimanya katungo butandwa nyanyachweka mwebale muno abasindikiro obukwenda mwebale muno abanterira kasimu mwebale muno abayizire kumbungira mangumya mwebale muno kwenda kubasima ino special ngamati mwebale muno and of course ngarukire in the special way obucheke bubaire bukyaro obutito baitu ati ngarukire in special kuba nimba hereza no baraba ntikagumire kurungi baitu ngambire to maka guno muhyaka lekangaruka in special way nsobole kuba nimbahereza mwebale muno nywena hali mukali tinsaku kumentioning ibara omuhomu nywena abansabire nywena abasindikiro bukwenda nywena abazire kumbungira nywena kwenda kuba nimbasimanti mwebale muno ato musajja wanu Julius Muhendo ngarukire antekanza zaitu zona Kitara TV in of course 2024 entera niyo yembaganiza content ya amani muno tuekyo kuba no kore yoyi just turana YouTube wena kuba no subscribinga brano try no trolera maybe Facebook wena kuba no likinga page yaito sobole kubaga osolego kubaga no hotuhondera no right kanza zetu zona video no ikona kora gilikinge ogisharinge na bagenzi bawe basole kuba ni bagirora okay nakora nekindi mentioninga no muntu akwendeze kuba na ra entekanza zaitu zino Tujarike tuli mu rubuga rwa hoima of course urubuga rwa hoima kasana kaingi muno mwezi mulingo guli gwa January kasana kaingi kino kanene street endo main street ekena kora tukwenda kuba tunyimyanya mu na basajja na bakazi abali mu kichoka kino kena kora yo jasigara okatito tusobole kuba ntukuletera abakazi abali mu kichoka kino taruga Tujarike tube ekyo tinka kikenge Tujarike tube Tujarike iyo njakukolera akatale ulawo kujaga Tujarike kole bintu nkebyo otakahikiro myaka that is prostitution tekanza Tujarike ensano nyone jira bakayibanyo Tujarike ninyo jira sitomeno musajja muri sakando mwe haba moli kwata receipt yesimu yawe ekarandi no kyajangigyo Tujarike baby sitati nkwetekanirize kyalero yawe tekanza Tujarike nibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka Kwegesa Kumanyisa kati teleka nkura mukyo osibirota kurungi ambara lya leka mbazo nayo katiti waba musibire muta oyizire kusasa line amabara gawo oyizire kusasa line ya Emillion bazawo nanyo amabara gawo happy new year omako muyako gusangira ota guli guta omako muyako mbazeke tokugutuka gukengere kurungi wamusibira ota sebera korongo amabara gawo amabara gange ninyo juma beno ojwaire t-shirt ero kigambo kikinuka ntakikenga kurungi nanyo muze timbike ngampozi oranga nyambo nsomero ojwaire bujwara atika kube kigambo kiba nikikugamba oli musiru niko tugendo otyo niko tubitwaro kusikire binsomere nikwerokya oli musiru t-shirt iwe niko kitwaro otyo niko bisomereho iwe kare ngero bora niko kisomere kandi niko kugende kityo omako myaka gugenda guta mwaka utigwina kizibu kando guhoire gukabaguta gukabaguzibu mari gukabaguzibu mari iwe oli mwikazi wanka nyondi mwikazi wa Kiryatete ati ano ogo chapira street ano kora muri moki akali mukange nikaka yo sige nono bagamba basige nono mulinguza abakazi cyo kitufu mubalinguza ati era muri mugono inakukora muri mono yenda koreke ekyori inakora muri mono ekyori niko mugwenyumiririza mu muri mogwanyi era kitufu era inakwata kisambi kyabori era inakwata kisambi kyabori nayo uba no mugamba mubana akatebe kada katito no inamaga no lebayo
nayo tukusaka kufuna customer no ikara no mweta nayo no rora yoko no leba yoko muri mugo gukurubata gute tigwina kizibu tigwina kizibu abogamba amabara niwo amabara gange ni Juma Benon kwendo ngambire Emillion Ebamu Emitwaro inga Emillion muzee timbikenge byo Emillion ebyo timbikenga mpozo ronke kisemba nkusageza ni mikugamba baitu kandi bokigara kitaro bai wato kikenga bukenga ikyo nkikenga baitu kandi inakusoba kuteka kisemba abanza ukeme kikaguzo Ebamu Emitwaro inga Emillion timbikenga kare kanda mukiyo nuko mukakoro none nayo osige none notinsige none amabara gawo mwesigalix tumwesigalix iwo likolera Gono mulimo gwaitu nigo. Inyone nigo guno. Muri batahambabi. Yange byange mbere kole to birora kole. Kabarabiba. Tibasobora. Tibasobora. Bakubiba misti. Ba. Emillion emwe bamwe Emitwaro inga. Bamwe Emitwaro inga. Emillion emwe. Emitwaro chikomi bo mutwaro mutwaro. Kuba mu chikomi. Buba mu winga? Chikomi. Ahara mu kyabantu bonka basatu. Nenda mkiao mkaide wange kiangwala. Oli wa kiangwali? Na mzee wange na anti wange kakomira. Ne baba. Kalosi be kurunkanda mkiyeho, kanda mkiyeho mzee yonu. Mu mzee osibirota. Ola Kitara TV osibirota. Kurungi. Amabara gawo. Niwe James. Iwo oli mwikazi wanga. Kibanjo. Kibanjo. Kibanjo hanu magenda Kaiso. Bikuru batabita. Pora. Omutawuni wajja kora ki? Nine byokutoza mukande ati. Omwaka go guli gutagune. Omwaka ati nibo twagutandika bojo enywe tukamanyire igura gutwabya muguta choka tokusaba turabye korongo tikibisawo kisibo. Haikando go guli kukaba gutabira. Guli gubaire wewe. Kaenda gwamba ngo bare gutyo nago mbera tebaire nungi etiri chonka mukamaro hanga yakora ki Kibanjo mukora mirimo ki kulima tulibe balimi ati sazi numukutegeka bagambire season ya kutegeka season nabo season eti takole yawe njure kabanyingi muno ati nkonda ngambire mu gurusi Emillion Ebamu Emitwaro inga Emillion Ebamu Emitwaro kikumingira ramuki abantu baonka ba Kibanjo nkoramuki mukazi wanga adieri no manager wakabanda kachapata aho nabandi bona ba police bona bali haho bona na nyewe ono no wakulesere kanda mkiona we ojoire tweyombeke group nike kitebe kyanyu kino emyoga mukasaba yoyi just ba saving yaitu ate saving niyo sako zibagamba emyoga mwina kusaba government ebahenke emyoga tukasaba kyonka tezikayikire tibakaba haire iwa amabara gawo anyewe bamta Senyondo Peter oli mwikazi wanga ni musayija muganda okajja kolera muno nkajja kuyiya sente okajja norugano runyoro warwega nkurwega mpola ntarwegere muno kyonka ninga umazire ukasumike mu bunyoro mazire mu just myaka nga 3 gyonka ate en business ya ukisangira ota ana business yange kaira sente zibula olumuno ofuna olumune bigana bityo ati Emillion Ebamu Emitwaro inga Emillion Ebamu Emitwaro 10 ramuki abantu bawo kabasaba kali kana mkeo mame wange ne dadi ali Kiboga oli wa Kiboga ali Kiboga ati mno mtauni na mkiao Mukulusozi Lawrence ayo mama here ni Businsi muno toka tungire mukazi nyina omukyala wange muno hoima nyina muno omwana okaswero munyoro abakazi abanyoro basangira oti kale mubamu abayayi ne mtaba mulimu nabatali bayayi ato wawala ato musangira ota owange taina kizibu kyona bamuramuki okurunga namukiza ate ni Priska twikirize kumwenda muno akakwempa akakwempa mpako
akampa ateni. Ateni. Sabarozi ba Kitara TV tukyala ntekanza tujarike ha Kitara TV kanda mukyo mukaikuru wango mukaikuru. Osibirota amabara gawo. Nyangoma special. Nyangomo? Special. Oga oli mwikazi wanganka? Kiriatete okora mirimo. Ndukabuliro. Koto bulinka tukugulewo. Bwati ngabu mazira. Abana baliyo. N'abayijukuru. Omwaka gohere gukaba gutanku 2023. Bagurungi. Kandi guno guhyako gusangirota. Na utandikire kurungi. Ngutandikire kurungi. Toina buzibu buona. Ego. Ati nkwenda ngambire. Emillion Ebamu Emitwaro Eingaha. Emillion Emitwaro 10. 10. Ndamukiyaho abanda batabani bawo abayijukuru. Uramukiyaho mwana wange katusemelidia. Ndamukiyaho mujukuru wange Kelisoni. Kandi abakoyi bawe. Toina abakoyi. Wabako. Tobaina. Uramukiyaho Nyakojo. Osinga kugonza omuko. Nyakojo. Kandi wama mukaikuru. Bako bawe kibo singa muko ikiwo kisinga kwenda. Toina abakoyi. Abakoyi nabo. Muko ikiwo singa kwenda. Ndeka wewe. Amabara gawo. Okutundeka baragara mu nango. Okutunda bicholi. Amabara gawo. Banyita meti. Oli mwikazi wange. Murokole. Oli murokole? Ego. Usabiranka. Akresta we. Ma David. Ego. Niye kanisa yange egi. Ogimazire mbusumiki. Myaka 92. Niyo maziremu? Ego. Ugikairemu wewe. 92. Bakuzaba yo ati oli mwikazi wanka. Ndi mwikazi wa Isaka Kijungu. Hano mutawo. Ego. Ati mbona yungambira wa Emillion Ebamu Emitwaro Eingaha. 10. Ebamu Emitwaro Eingaha? 10. Ramukiyaho abantu bawo mukanisa mulingo musaba. Akurasida we. Nyonkora mukiyo mulisa wange. David King. Ninamukiya namukiara waye mama kanisa. Nibo nkuramukiya nabana bange bona nkubaramuka. Kazina kike dini ko kwenda nkuterere. Nkwero ntera akazina. Dekambaze katekereza. Atekereze nkakuterere. Yego, dekankatekereze. Bugu. Nkwero ntera akazina bugu simuro. Kufubutuka tizirimbiro marira ya byona nicwa mu businguzi ebintakatungire tibira ntuntuze njakulinda mukama maketa bugu. Bugu. Kalo sibe kurungi. Mami osibirota. Nsibire kurungi wetu nkwenda kuetegereza programu egi. Uri ni program eri ya Kitara TV. Ola TV tukukwata saa zino. Amabara gawo. Kitara TV. Nyamabara gange Murungi Beatrice. Murungi Beatrice. Oli mwikazi wanga. Ndi murokole nyikara katasiha. Usabiranka. Nsabira katasiha Church of Uganda. Katasiha ono mutabani muhara wawe. Mutabani wanga alo muwoda asemezebwe haniya. Bamusemeza haniya. Bakamusemeza kya mukaga. Obuherezo obusangiro to muirwaro. Obuhereza bakujanjaba mwana wange bamujanjabire. Nobwire buno ngenda kurola emibazi. Ekubura yo baite kilo bwingi bagimperize. Ajanjabirwe. Ebi bagamba nti murwaro government busambazi bakuduka. Nyonjanjabira boma kandi abana bange babajanjaba nogo bamujanjabire. Kuruga kya mukaga tukaija kya 5 mu kilo. Ego. Ajja kukira. Agenda kukira. Mwibara lya Yesu. Yawo nabana nkabainga. Abana nyinayo abana basatu baita babiri bali Kampala. Ogo wakasatu unyikara nawe kuno hoima nuwali hairwaro. Omukanyi nayo sister wange amweta simwe skola. Kandi bakamwana bawe. Obwire buno tinyina mukamwana. Toina mukamwana? Abatabani bawe bakota bagamba bakaswera. Obwire buno taina mukazi nayo manyiro bundi haro ebibamwe bitalibaniza omukazi n'omusayiji. Ensonga kiyo bwaka bakazi nibangana muno busho kandi nyo buli timwayanga naga muno.
amaju abiri misange ebiri tinkusobola kumanya byabatabwire baitu tibali hamwe mbairi ninkaguza abalimi benyenda bangambire Emillion ebamu emitwalo enga Emillion ebamu emitwalo orukumu ramukiyaho okuramukya nkabainga abokwenda bakula mutima abandi ha mutima nkuramukya abo Uganda abarokola abasimukire abatusorookana hamu abo kuba bali bayingiti nja kutonda omwomu nkubaramukya mu ibara lya Yesu tubaye kazina kya akakunyumira ke mudine ke muzina mu kanisa nkabaterera akazina ako akensanju naina kale muzabuli akazina ako kensanju naina kagamba nyina omujuni aliyo mwiguru mujuni murungi owembabazi nuhali nandora nandindo butosa nikwesengereza omwikirize ono nuko mukakurwaza umurwayi wa buli muntu ali hakizibu eki ono mumanyire bamweta Nyangoma mari nuko batano kama mwetaka nyakato Nyangoma nyakato niwe mali nyo Yesu akanjuno mwaka gwe 8 Desemba 2008 mwaka kinana na 8 Desemba 2008 kandi ekireke nkaikie emyaka 29 nibwo nyarokokere kireke ati iwe mukaikuro inanke Eingaha yona hamu nyine emyaka 63 no kwezi kum kanda mukiho murongo kamurongo nyewe nzoka batinka buzire muno we umbuzire okyali yo kuri Bujumbura niho ngenda bwire buno nosibirota nsibiro kurungi yego nayiwe okuruga mwirwa onu oje kurora munanka mutaba wala nyondi murwaire nayo oli murwa ikike kutalibaniza nyontalibaniza muna amagufu ago amagufu rundi bukuru tinkumanya abaito toka kuzire muno murongo toka kuzire yego ati bakunu bakwanke mibazi ya ibirisa kiki emibazi entunga kisikira nko kuba bankebeire bansangire nikuwa kundi kuonjanjabo omwaka gubaire guto guhoire abiri nesa omwaka guhoire ogo gubaire muno ebikumigane ebirungi nebibi byona bibaire mu ramukiya abantu bana nkabasatu nkuramukiya ho isenya wana nyina nyowe muzayijoni hayiri katogo hamuna mama wange katugambe naba mama banga abanyakuroho bona kuba tali bo mukazi omu hamuna abagenzi bange bona kuna zairwe nabo nenda mukyana abalisa bange bona na nyomba murokoye watusomesaga bulo orunyoro no tukwate ensobi baitora ogwali nyanga manyondi nyakato ati mukwisana muno nembaza ego nikuo baita ati kumukabura nkaka mukamubura nyumba imanyire niyo akabingambira baitu mukamubura anjagaruka kani ko kakigambire orunyororo tukuruwetaga mu rubaze kuba orunyororo rufuyire hati nabana baitu bona bakwimukiramu bakubaza orunyororo tabwirwa Ruganda kani nikiyo kimu ekikuruma nabegesa bapura imari dera nibo bakuburiza kimu orunyoro tinkumanya no butabu orunyoro tibukiya roho nkeira buri timanyire wa banura nakagaba hati norora kwaho butabu buri buyingi gonze abo babwo kutandika baitu hariho no kugenda gonze kwiko omukiyo musanju harumuki obutabu ebitabu batatu orunyoro rufuyire buri muntu akwenda atabure mu Ruganda titukumanya kiki hati njagaru nyomumbuliza bulizi mbaire manyire niyo huliriza itwana kiturumira hamu kali tukuyambanganira hamu njagaruka mbatozi mukwikara hamu kuli nyene oli ni wali Bujumbura nyonyi jayo buyijayo nyonyi karo waitwa mukiyaro bugambe ujayo buyijayo atora munda mukiza kalenda muramukiza mukaikuru waitu obairo nikyo kuongeraho nkuongera kuramukya Reverend wange Reverend Paulo Mafabi aho katasiha nabatakabona bakatasiha abatusaba hamu nabatakaba haki yabo nkubaramukya mu ibara lya Yesu habo kuba bangonza muno na nyomba gonze kandi nkubagondeza okujunu amina ati nyaka zina kotampera nyomba bahere atora kujja kateka yo bakujja kateka ntukarora ati nyaka ngaka nkuhura ningonza yonja kuzina bwabiro bino bunzina hari nyarokokeira abuzina kyo obwa muno gonza muno bandi ya Judisi babiri yegi hada babiri ino buzina bwingi koma mukama ngigonza muno ningaruka ningonze ya bugembe nkome mukamu kukomere mu yo bayiro kukoma banza bareka nyonye komera munyeka ekitibwa kyo kirabisibwa lero
Omo kifo kino. Ako niko mu akababiri. Kana mukina oli state. Mugenda nkaha. Ramukiyoko. Mugenda ifa. Amabaragaho. Ramukiyoni. Nyonkura mukiyayo. Ramukiyoko. Wamo osibiro. Nyonsibire kuru. Amabaragaho. Luswata pita. Ruswata. Wikale nkaha. Nyikara Kinubi. Kinubi. Boda kuruga Kinubi kuja mtaoni mukubaleta zinga. 13. Okudupa 13 abakini. Nizo zonyini 13 mbera. Na mafuta ge haniki. 13 kubuhingura. Tokusoma kyapa ifo hali. Tokurora hali. Kumita ne bitano na 5. Kumita ne bitano na 5. Byo bikurubata sente zikuzoka. Sente tizikuzoka zibuzire. Zibuzire. Mukago. Ati Ruswata. Emillion ebamwe mitwalenga. Emillion ebamwe mitwalenga. Emillion ebamwe mitwaro inga. Emitwaro erigumugumu. Emillion kuba mitwaro 10. Kuba mitwaro 10. Ndamukiya ha mulingo mukora. Ngere tukora. Ha ndamukiza omunywani wange muno. Bamweta Ivan stage ngana wakiriya abana. Nyaramukiyaona mwene waitu bamweta Jonani. Na akusembayo. Mwene ogo webaranka nyogo muramukiza kwasire kamero. Ogo webara lyawo. Omazire kulisoma. Owaseno. Fly Emirates. Osikara pikipiki yawo. Mabara wa mani majogoro. Niyo wa Fly Emirates. Baitu kandi jebi ajitubigenderege koro. Bakubatera muno. Bana naje tujja kuba amani. Muka aromo atembero wa iguru akimeza baba hanura yo kagwire bu. Tujja garuka yo. Amabara gakyari niwo. Ngomani majogoro. Majogoro. Niwo limikazi wanga. Wakitongole kiryankimba. Nka? Kitongole kiryankimba. Bikuruba bigenda bit. Bigenda mbora itembera. Singa koroka abasigazi. Niyo kuvuga boda bakuchape kibango kalele bakwachaganya embera. Nkwendo nga omutwaro gumu mu million abame mitwalenga. Million Tim Kengere. Million ebame mitwalenga. Niyo obubamube mutwaro bwekuwa 10. Niyo ba million Ramukiya abantu bakitongole nka babiri. Ndamukiza omukyara wange basemera ku Stini. Na baba wange batumbya Wilson. Kaloshibe kuru amabaraga wanyetekaniriza nyakwetekaniriza amabaraga amabaraga goza Duncan big end stage mugeta mata en stage stage ne bawo isaka stage aka police stage bibaho umasere usumikino of gabo nyaka nkina atokagikaire muno tinkagikaire muno Duncan yes omwaka guhire kukabaguta mako guhire kugutandabye kurungi ukanyigirizamu baitu akumalira kale mukama yanyama yemalingu funafuna mwakumalira baitu gutambire kurunkanyigiriza mukati tabe kurungi ati katusabe gunuguwe kurungi gono nyino kunira kujja kuba kurungi kuba ngenda kula na amani Emillion ebamwe emitwalenga Emillion atojja kuntali baniza kano rankaguza ebintu bingi ko bongo bange buyimbire ebintu bingi ati kano ataya kumukaguza nyaki bingi ati kano ja banzo ngambire Emillion emwe ebamwe emitwalenga tinja kigaruka mweki bwangu tokigaruka kwenda kuba kale ne kubalikira kubayirekirawo oyira to wajja kunkaguza bingi yekyo kionka oramukiona abantu bawo kale kitu nja kisobola kigaruka mukya mukya oli nkakuza kindi ndamukizo president waito wa abantu okira kubiyiza ni omanyi president Kyagulanyi omumanyire kora president no president we hango goma kanyo ni wenda onde ombaire wo bugabo mpayira kazindara bakino ndemesa kubaza president wa abantu wanupu ati wanupu betu wa abantu abukwa nupu ya abantu so nya ramukyaona bwana bwange bulyo kagadiyo ku ramukyaona president we hanga leka kuntalibanizara kawojja kumbalisa emintu ebikyamire ndamukizo kale abukanyumba mwana wo mwawule ndamukizona abali vulandi bona niyo bakira kumuzara oli mwana wo mwawule batusabire gesale enungi kwa ebintu byona byongere kulibata kurungi mu mbeera zona omubi yake bikuija nayo nkwayiro bwa reveranda obwe stage tikina nsonga nabo mbukwa owektinisi osibirota amabara banitakiza David naye oli wa stage ego ogu mutabani wo mwahule ego engeso zo ziri ziti atwikala nawo kurungi taina buzibu ego mbayanyagamba reveranda tamwegeso amengeso awa taina buzibu bikurubata biti tukurubata kurungi webalo omwaka tukagumara twatandika no guhyaka go gusangirota oguhyaka go tukagusangire kubi choka tukusima ruhangabo kwatusigire embabazi eza obwomezi tuyina titulwaize ati akafuire muntu wena mwaitu turo hati Emillion ebamwe emitwalenga Emillion ebamwe emitwalo 10 ramukiya ha bagenzi bawo mukutumiraho amaka gange family yange mukazi na abana
bazaire bange nabene baitu nabo inganda zona abakusembayo bali ba boda boda bachali bange nabahagizi bona ba NUP ati onwe barozere ni nyija na abainalia muchere ya gusereka nsangirwe mazire ozo guserekera bo kubonyizire kwa nsangirwe mazire ubaita kwenda nkusabiriza betu gwaina gutito embera teri nungiya baita akatito kalya no wawo ati nyina kazaire tokurora umwana kuno muteka mu box umusana gwinge umusana gukutwoke umusana kando inakora kandi nyina akora nyina azitoza kuba ono nuwe first born ono wakasatu ogo wakasatu baitu ukakererwa kuzara habwaki antoni wakasatu ono wakana ono wakana nikyo kumanyisa okubuzayo nka 10 mazire ha dekana yuja embera teri nongi ati niwo kubarolera abana tata abana taro nabwakuba nakuhereza batutakusaka kwa buli kimu kiona nayo mpako inakubaza nayo no way business eni ya mobile money okisangirwa business ya mobile money kara buli nibwe kaberi nongi baitu hati sazi nabantu bakira kosa momo no kanya zikakanyo no kanya zikanya tukora kurunge kira ongere twakora gaira kozere nyingi muno 5 baitu sai nakulemo 3 zero inakupambana inakujo iye muka iyo ikaranga nyanyi kala rusaka makidadi road ramuki yaho nkwa tandika na musajja wawo ndamukizo musajja wange mujuni Elias oramukiyeho na baba tata nyina mwana nyina mama wange ndamukizona nyina nyo wao Beatrice Nyamahunge kibingo kya buraru na nyokoza na nyine zara nyo wao Kidoma akwenda anyenda muno ego karosi bekuru nayo gende kuronge wa manu osebirota nikurongorota ati utawire NRM na NRM na kiyo ekani niyo bairojo wanzo gijwale tega NRM just ni MTN konka politikare NRM osebirota nikurongorota amabaraga bakonja tumuramye bright bright tukuramye uruhanga tumuramye akozereki bingi ikikusoka atairobo mezi ecya kabiri yaturetero kwenda kujuna Uganda ebyo byabyo ku abikuru batabiti pora biwo ukora mulimo nyo kwandika lines nizo zino akarango kanyu kagamba kata mwije mufune lines za Airtel za busa mwije nenanga muntu zanyu neza MTN 012 apakeza Airtel za busa anti omanye bijyo ati bingana beyi ati Airtel necha ebo amakufuna bakasoma kurungi muhoyima nizifoka za sente ati bagamba abasuma bakoza muno kwandika lines ezo busuma don't think ngalo mutakisa kwandika line riyo busuma bokuba process yona eba mu system kule bichimichondo chikwa system ne kurora ati Emillion eba Emitwarenga Emillion eba Emitwaro 10 ya abantu bawo ngababiri basatu nkwamuche omukazi wange omuwenko tinasobe vayora amuna bakasoma banga bakumpagira guro lines ramukiyo ne maraya yawe maraya Maranda ndanda mukazi wo mukomora mukize baitu ne maraya ndara mucyara kanyenyi okuta baramukize bakunoba bamaraka bayingi abo tubareke turamukiyo kababiri gori atarumu bamaraya tubareke enka Eingaha ndeka omukazi wanga atabora kampa marara program enu marara asigaro mu arasigara abakusige nono mukekora mu ekitebe abakusige nono mukekora mu ekitebe tukekora mu ekitebe mwatesa lunch munywe go busera bojo kasere kano omusana yogurwa mwesonde ubaino kyakenda mwesonde buli omantekere muhanu akasera leka kuba muimi niwo kusoroza buli omante katekere mwa kayijule osebirota ndikoronge amabaraga ambara bya tekera munaire ko bwimi amabara bya mukama siraji nayo nibwo gukora nayo nibwo gukora gukusiga gwange gwebaga mbayirogo ni mugamba musige nono baitu kogoje gwebaga bage matinka eri sente zinga karakata akabana batoka akabana katonye nyina kebiri kichweka nyine ona ko mutoro gumuna kanana bokubosa ziro mbwe nkusaraho akebiri kichweka nkuguze biri nkome nabwe mbera yesente nyine kusaraho rukumabwe nsonga nayo yesente okuzura engeri ze cyangiremo iba kuzaranga nyewe banzara kagadi kichweka
chweka bwaketa chakabadimu. Chakabadimu. Aha. Hoimo gisangirota. Hoimo terikobe. Kinongi. Nongi. Hatira mukiya abantu bonka basatu. Ndamukizeho Emma wende nawo hano. Nyaramukiya hano no mukazi wange wenye ndakabura. Emma aremere kunsondera obusera. Kusondera Emillion emwe bamwe mitware nga. Ebame mitoro 10. Ebame mitoro 10. Kanda muke wa Emma. Okakasa wame Emillion ebame mitware nga. Emitwaro 10. Emitwaro 10. Aha. Niwe Emma bakuzaranga. Banzaro ko kagadi. Abojo bangire kunsondera akasera. Ko baja kusondera. Ola kanywire bwangu yakamaramu. Ko baja kusonderaho. Baja kusonderaho. Baja kusonderaho. Ndamukiya abantu bawo bonna. Nayo oli wakagadi. Ndi wakagadi. Bakagadi kamuli bayingi hano. Nswera kagadi nyowe. Amabara gawo. Mabara gange bamutatori kumu Emmanuel. Haramukiyaho nka kweba ingabo kusowa kuramukiyaho. Babiri bonka. Babiri. Enda mukizo sawa unkora nawogo. Sawa unkora nawogo. Ngoli sawa. Akurura amaraki. Timanyire nyowe. Kandondi. Hamuna yo mpayira kazindara. Ndamukiyaho na girlfriend wawo. Girlfriend wange. Ndamukizo musimenta neiba wabitu. Musimenta? Iyo ukakwana oneiba. Watoki korota iki. Nikaija wija na nyoti imanyire. Naito kimanyire. Wama yora mukiyaho na girlfriend wawo. Nyonko bazo ruchiga nyonta muchiga. Rio muchiga. Asha ni wagambire banuya banyobushira. Ninye nabateka muna sente. Mbono ni wabateire mu sente. Ni nyowe. Ni wabateire mu. Oguno mugiga. No mugega wenyine. Amabara ningiga hire kuruga mu kafene kagadi. Ramushiya abantu bawo nkabashatu. Abantu bange nkuramusaba baharabe itu. Keredo ni Nyamarembo na tumusime topista. Mukodo mwange. Ndendo ngambire Emillion erabagana emitware ngahi. Erabagana? Eba emitware ngahi. Mitwaro 10. Abakiga na nkambaro zero mukunyobusera bokono nwabagambire. Abona bakiga ko. Wama bamajja kugambire. Amabara gawo. Nyo wasi. Era ni wasi. Wasi? Ori muki. Ndo mukiga. Ori mukiga. Iwo oli wakuzaranka. Banzara mabara. Mabari hano. Oyimo gumazire mbusumi. Mazire mu myaka 3. Business nayo kusiga none. Yawe. Yange. Yawe obino mugayi. Yange. Ramukiyaho girlfriend wawe. Ndamuseho musiki wawe. Misi wange. Bamweta Goreti arugaho businsa. Kiki kyo yenda hari Goreti. Goreti. Ampaka sente porampora. Okura abayisiki. Hati ogu Goreti akora muri muki. Akora mubara. Akora mubara. Omusangirote. We tukenywa ni musige none. Tukenywa ni musige none. Kabanza kumulinguza. Abukuba bagamba mubani musige none numbalinguza. Atuwa mulinguza yakunyumira. Yanyumira konge. Munda akabajoire rangiki. Akari ka white. Ka white. Niko yabaira joye. Wahura akuteire Goreti. Anteire. Hati Goreti kiro kibo musaba mu sente akwahi sente kazinga. Burikira. Bobo muteri ati ngasazi no umuterire. Ampekezo kuriya rwasa rwechikomando nenye yi. Hatu muteresa zinu turobara na sakwa yonke kumita. Ekizibe namba tinyine namba. Esimere nka. Esimezi mirege omuro. Esimire. Nyonyimba ile nyenye ndakwa yatema muterereho. Betayim atokore namba. The namba togine. Hati muherezo bukwenda Goreti. Nchamwina. Ujja kumuswera byenyine. Byenyine. Ncharonda yimpangisa na pange muswera. Hatoka sanga gali no musajjo nda kumwenda. Akumwenda. Tikenda buzibu tukubiyo soti ngane tubimara. Kale udaramu kyaona abana nyamuseho isenyo mu cyaro ko mabare nabacari bange ba hano ba ghetto none bano bo mu ghetto tusigero no ni wasinga kubakengera bano ni nyomba kengera bagambe wasiwasi mbaramukizi oli na muzini Asakatera murapu ya wamuli muzini sini buzini ndio kasida kaka kunyumira nkakuterera akanyumira
akanyumira ka alien skin katuziniremu baketa alien skin kazi nayo ina sitia danger ina pate baketa njaga nika wakunyumira kalo sibe kurungi oli live ku Kitara TV tokwenda kubaza kuba tukumanya runyoro tokurumanya kanda mukihono wa madam osibirota okurugagura kandole byo okurugagura ntangawuzi wagurayo na binu babeta bata enimo kandi na kina namuna ali mu sente kanu konoka kuwata munono hali sente koina ka sente wewe amabara gawo hati no yendo rutaro kambi kwate binundu bate nabyo ngende banzo ngambira amabara gawo happy new year ngokuchatinga nakasajja kawe nkako Yesu tuliatekanza tujalika tukyala Kitara TV nuko tuli bantu bendeze kubaza na nyoba itu tukiagenda maiso kwenda kusima kuba halo kaliho na nyikiza nkujukizo ba Kitara Media bano bakolera videography na photography amikoro yawo yona bokwa no inda the best services za videography na photography ekyo inakora hikira ba Kitara Media basobora kubane bakikukolera o ina introduction o ina wedding o ina kubunga o ina orufu o ina mukoro kigona gokwetega ebisani na video aba Kitara Media bajja kubane bakikukolera in a special baikira namba zesimu 0784 92 nsanju na mukaga asatu na 5 oja kuba oina aba Kitara Media for videography na photography entekanza tujalike tuyagenda maiso nitunyumyamo ana abaikazi be kutukusanga mukikaro kino owexinis ojwahire wagamba ko humule muhano amabaragawo abaragange Gonzaga oli mwekazi wanka ndi mwekazi wa hoima Kibugubya bigenda kurunga ati mutaono izire korai mtaono taoni mba muvugi wa boda tuvuga ntu ya mukyalo kuruga mukyalo nyina we ni wendi nzira ni woli nzira izire mwirwa wa roho nyuma ine byakumalira Kibugubya kuruga Kibugubya kujja mtaoni mukwaleta sente zinga ibasiringi 8 sente nyingi omuhanda gwa Kibugubya sazi nuguliguta bakagusemeza Manda wa Kibugubya handi harunge handi habi muno kandi ati ne chuchu nyingi sazi ne chuchu nyingi kandi tukwetoro orambi arayira banzo ngambire Emillion Ebamu Emitwaro nga Emillion ya Emitwaro 10 ramukiyaho bantu bawo ba Kibugubya ndamukizo tusime ndamzo tusime muvugi wa boda nyaramukiyasa baraimoni hamuna Michael kando mkyara wao mkyara wangu abamo mkyara wati nyina mkyara bwira buna toina nyina wa abwaki kyara akangenda akakunoba tukatabuka munkali okamutera kwa musaba garuke wato kwenda garuke mkyara ajagaruka sazo musabe kurunga TV mugambe barana rente kanze no musabira garuke nsabiro mkyara wange nkwenda garuke mu mwezi guno mugambe ohinduire ngeso byona ngeso zono ojo hindukire niko tusobole kola amaka nayi ohindure na nyompinduire na nyompindukire akakunobera kunywa kenge kiki akakunobera usaki yanobe yakenda wenga niko yahindeze kora bakamuhya bakamuhya wawe kitinisi webale kunyuma nyondo omukuru oli smart ndo bawombe amabara ni nyowe bayimukalo ya junior oli mwikazi waka ndi mwikazi wa bombo kisukuma kuno kigorobya yego dikurubata bita tuliyo tukubawo bawombe nitugendane kitukururaho hati kisukuma ko bombo kuramulimo nyo ngawa muvugi wa mandazi ni nchumberi ndazi airombe pikipiki yange nyino nyagia ile yaginyi bawatinki ali basemisa ngege onsobole kunsasura ngaruke mukuli basampola bakagikuibaho ego oli yagenda tomanyina arata aho kamfuna yafuna nabazere baye bamwemera ati nibo nkuli basa nabyompora pikipiki bagiko pikipiki kyali bakagikwaye ego atwa musajja bakamukwata omusajja bakamwemera bomwabo yarugayo ate pikipiki erinka
epikipiki ekyali wekeni bizanisibwa basyaidao nunatulemesa kufuna amazima kyonka ati alibiikira omusango ngongezeyo mu bamateeka mpaka ajja kugisasula. Kuba bakwendamu akasente baba bali bendamu akasente kasente nawo n'okuba omuntu tamala kwenda nakumukolera nkusiimi. Ugambe niwo ninyo amanyire nka just Ebamu Blue White the survival of Uganda. Amabara gauka maingi muno gatusobolere niwo ninyo just Ebamu Blue White the survival of Uganda born ahead. Gagaruke muha just Ebamu Blue White the survival of Uganda born ahead. The survival of Uganda born ahead. Yeah man. Born ahead, born again. Born ahead. Kumanyisa kye. Kumanyisa I'm a defiance man nikyokulura nkulwanira amazima. Abo kumbuza ebyange nikyokulura nkutoza rasta man. You are a defiant. Yeah man. Hey. That man chu. Iyo oli muki. Ndi munyoro. Oli munyoro. Emillion Emitwaro enga. Emillion. Ebamu Emitwaro 10. Ebamu Emitwaro enga 10. Ramukiyaho abakula mutima. Ndamukizo aba Freeman bona nkanywanu Freeman. Amuna mama wanga yampangire munsi baye mukaeleni. Na isenyo baye mukalo ezia. Kanda kashika. Obwisiki bono bukakunyesunga bona mburamukizi. Toyi nayo akakula mutima. Nyina bayenga bakunyesunga. Ayiwo bwakagamba hoga. Abakugamba okale nyina bayenga nikyo kulura bona mbaramukizi. Toyi nayo bokusagamba bakula mutima Uganda nkono no ndabali bayengi nankamwenda muno. Nyonga sara okoro mulimo gwandesire mbera bayengi. Nugwe gwakulesizo. Kwanga nikyo kulura nkwenda bayengi mpange bayengi. Kabali esomba bakakuteera. Kwa nyina kuba tunakutesa ni tuterekerezangana. Ati uba haki abasikibenda sente. Mbairi ndazi skase maneri ndazi sente. Mandazi. Uko bagambira ataina sente tachumita lindazi. Tachumita lindazi. Ni karosi be kurungi. Nayo kale mubero mpola. Haji. Osibirote. Okutunda obugoyi bw'abana bato. Bwezinga. Obugoyi kamuke 13. 13. Kandi bwe kuba nintwara bwingi tokunyira mu nko 10. Kusa kuyira mu 5 byongo. Abiyondo 5 bitito. 12 nintwara nka 20. Kiri nka 13. Ati iyo zino suburanka. Nze irake mu kibuga. Mu kibuga ukera no fata. Haji. Emillion Ebamu Emitwaro enga. Emillion. Ebamu Emitwaro enga. Obwe 5 Emitwaro Ebamu enga. 10. Nka 10. Ramukiyaho. Oina mulingo bakumukora bomanyire mu koro mulimo kuno baramukiya. Abamanyire. Balasidi babudu naseka gagadi ya muramukizo. Oli wakagadi? Just okuna nkitererayo. Okiterera orubate no gendayo. Muhereza akazina. Akazina ka muhairi. Figa West. Kazina kya kafigo. Kanu kwekoleza na amani. Sigara muramu. Karosi be kurungi. Sikwenda kubasima nywe na baikare ni mutonde hali tukatandikire genteka nda Tujarike mwebale muno, and this is our first program tukozero maka guno 2024 mwebale muno abaikare ni batuhondera tubaire mu rubuga rwa Hoima of course and Main Street ntubazabazamu na abasajja babaire mu kichweka kinu kwenda kubasima ningama ati mwebale muno, and of course nko bayijukiza ba Kitara media bano bakola videography na photography emikoro yawo yona yo inabo kwa no gonze bisane birungi na video binungi abohikira aba Kitara media basoro kubani bakolera ebikusinga services enonge muno nintinja kuba nimba nisingaho hanu batunyikiriza mberekereze akasumikano kwiko twaitaitane sabite kwija omuteka Tanzania Tujarike otaruga Kitara TV sigala no like ngano sharinga programs zetu zona mubai Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.